Mugambi Imanyara ugite baraba kuriungira Rais Ruto na munini wawe kienda bomba kwithirwa bakibagwatia guchinda igambara Kawira Mwangaza ni kanya kao bagota. Mugambi aruga kinya thirikari ni chinda gwakiri magamba jamwe na kwa ugote yombekia gutethia kiririri ria Kawira Mwangaza. Muthuri Muriuki no winatitoje. Mwaniki munene ya kiama kia DP ya Kiombas no Mugambi Imanyara na muthingati wa Kwimono Kawira Mwangaza augite nandi ugita orotera kiara mutongire mugongo William Ruto na munini we kithure kindiki nontu bwega mara Kawira Mwangaza nontu bo uteuge benabu gitumi kinyabe bagushinda magamba ya thirikari atongerie baba menyete kuthugania wa fairo gamba all you need to do igweta guchwa muntu ina inya somewhere else ukamwira ringira njanji timwathithio utigi ntu ya kiu. In fact, for your own information, judiciary is an independent of the government. Itera go le ka thi the executive kana irore ka thi the parliament. Each of them is independent of the other. Na kwa wikirigaria kinene muno kuona atongeria bara babwirite kwithwa bakiaponda the rule of law bakiuganga Ruto narareire ututethia yanga kindiki narareire ututethia yanga una narareire ututethia kabwenda bathithia atakaba injanjis ugakinya Ruto atishinda wakisi kiawe Ruto na shindike zinyinge muno kotini ire na interest ya chia usingirebe ya chiasha ya chia finance bill ya chia e-citizen na kinya icha university loans recently na in fact bugecho kama thugani yake tho na power ya kuringa dimu nau na kareka kuringa getikire gushindwa bojairi akotimu mbirikinyomo burikitwa gitata atotanto barathura thirikari ne nontu adigote gwitikania kwa reo katika Mumiru na Ruto kagita kuringa kura imbi bora expected wimbi walikeni bokona in the first place walingira Ruto kura andobara bangi bali na memorandum ile cha thoma gitara gashagwa uwe memorandum ile ko yenu athomire ura walikeni na mheshimiwa Ruto tiki walikeni na walingire kura chotheri na nkwenda ubwira ketha kieleso ubwirite kura ni from all that kwithiro itiri ya bigaikwa na buti kuona ni ati ubu bwirite gukara nthi na thirikari wingi bugatonya kiamene kimwe na bukasainanira agreement kana memorandum ya gira bukona ke thirikari wingi mbere buringa kura kethira tu butikaro so problem ubu akarabukiwa Mumiru atio ngani atio ngani atio ina walikeni ndibwira tonya ni kiamene kimwe na kiama kiria gita mbasi etio julianto na kinya yo jora nkareta ndabundeka na jakabu butingani nandi augutinya mantu jambite kumera werune jakonani ati Mugambi tene munene no mathakome nyona konda gutitwe tene mantu amathakome uni mbaritie muno na ndabwirire right from the one go ndabwirire ubwe gitike kia mathakome gikethwa kithine muno wanengero gitike ngibwa ejagwa na bamwe bambire kuga uni ndaria mantu jatio lakini andino kuona meankie kwambiria kugwatwa around ubiche mathakome na kebangi in fact ndathugani abagetera meri 3 kumbe batetera kinya meri 3 mathakome atombo take responsibility ya antu bara by corrupting the judiciary whether when evidence munenkereni abarite na whether butini ubukire lakini kama mathakome atombo kamata mirigo ya antu bara by corrupt no ti evidence mureterete abarita kana arega kubarita umere ni buge kapo kwenda mwinga gitene nontu nubu abangite ura ndugite lakini mathakome nagwe don't sit in back just come out fighting. You have nothing to lose by fighting for your rights. Kintu buria bokoro ni agitonyera muno ngavana wa Baire wa Meru no Nkiraito Murungi akimura gutinda kwa magamba tibubombo tumagaruku bwija kirwangirwa koti atinde igirwe Kiraito akiuga yanga kwithwe kwina Randeko Sanjari bwite kweja orero shindo kisi Kiraito Murungi no ntotete ya Randeko Sanjari mbere tariki 18 in fact kiume kimombere wewe tu muno kiugora thigongwe kambire tariki 18 you under a lot of confidence in anjanju Monday wali na a lot of confidence ogora thigongwe kamberia na ugegendera mwanga maka yuyonge arabu guchindo gwatuka kwethe kwina Randeko Sanjari nonsense utiki ndo jakiu amwe ndiwe kinya bali wana ndiwe tete kwa Gachagua hati tete kugwata Gachagua mbaru kinya bwa mugwata nkingo kana bwa mugwata maguru kana bwa mugwata mutwe
bwathithia yonthe mabwa mama rukire bokera Kawira Mwangaza nawe ngaba na muthire Nandi akira Kiritu kethona gwetike no tumira tindo kithurano kithuru ena kaja kurungama kithurano twitite na konania mabubu so onda bwiria Kawira Mwangaza agachinda na narachindire na uningwerete muno Kiritu na thori muno na nwe chairman of happiness in the country indagirwo kiwa uninte nkatho ugo igoti ngireti nontu ndatumiro ba 20 million shillings ciakwa ciace ni ciaku ndajoka ndakuletera machiro chonde cia mbasi ndajoka ndakuletera antu bonde ba PNU bakulingira kuri in fact ukethwa antejira na antu bara kuinda umeta kwa munya ate nontu inda matukite munya ugo tethinya kona fukura ngirira ate utende kona kura ngirira ate andori baba utethirie but yoro kuthira buru Nandi there's nothing we can do yeah so ugo mpaka heshima kabu at least ndakuongerere kura ndajoka ndakwa ndajoka ndakuletera materials ndajoka ndakulingira siasa wajoka uga ndio kuthia yu yonthe minda tumiro chindwa Kiritu ndakwira rungama 2027 wachinda nante gusupportire ngetikiri ndatumiro chindwa muthuri Muriuki Waru weekend mutirio Kangangi.